Jirpo duman churolo kadon da pilo adak ja semeralam the bangke ding uji ne ye wala prute ta pichi hek pen kan ye je bangke non election commission atum pen asamalong MLA homosti ke thak thu pupu ga pasalam thu pulak so draft ko non bang draft isi na pe klang lo nason helo de ke salam pulo hala soteng bangke ASDC panili tum klang rap KSA KNC ka do wini tum pen ahin bangke la ke kroi thek thek ka upos lo ke hala bang kroi thek thek ke kroi thek thek bangke ke kroi thek thelam theke Karbi Anglong batai ni ahoy salam lu batai si banga 1951 like cheng silo Karbi Anglong Mikir Pahar Jila pu Mikir Hills District pu salam la so bangke 1951 apena phinang bareng tulo 1975 aninkan hala bangke ajha area non buthalang so ke dai Karbi ong muchot Karbi ba tribal ong muchot pula soa arong anu bangke Karbi Anglong lo nang pidun erlo asip MLA mosi da salam lo pen Meghalaya autonomous state chiplang det pen bangke MP homosi te nang po busi dak MP homosi da salam lo pen hala anu bangke lake autonomous district ar lo si kido ana rong sip pen sip MP homosi si lo pen MLA homosi bangke kula so salam tulo dak phi salam lo non ke claim thro bang Assam government tong chok chilo ne election commission to chok chilo ne te Assam government bang ke da election commission da me thanga missionary ke do ye posit Assam state government of hansi chiki po na si da ke state government official to phan bang se engage po da son le claim on pulo mat non ke claim bang ke autonomous district pulo itung Karbi Anglong West Karbi Anglong ke autonomous district Laswa autonomous district are low are wrong si mupen ningjelo itu propaganda secretary pela dak memorandum long dolo je ha roha ha hujai ha jagirut lahaya non ka salam thu ala laswa a conscience long si tak ap arong tu mapan ponet haput transfer ponet asila ka bangke nilitum la kipunai gali Indian Constitution masih lake chok chip upolake Indian Constitution Article 332 hadak Section 5 hadak longsi pulo autonomous district arlo constituency anu bangke lake kodak mala so MLA constituency ki duji halake autonomous district arlo ke do arong atum si du chodi number 2 bangke autonomous district ang tan MLA homosti tumulong bangke autonomous district ar luar rong tu bangke hadake ponongli lake clearly see article 332 long tok bemelu ta nono bangke hala sobang violated ar kanpet na son sinili tundak theklong lu na draft lo asip tak mupen memorandum ki pige bang pli bansi ki pilo bang pli mane office long pli lu Indian Home Minister pa Assam Chief Minister Karbi Anglong CM ke hai apena sa hala election commission pan si hala alang tu mangke tuning ri bang lang tu pen ga dimana bang ke chela laso bang correction ni Karbi Anglong along le ke echetta isiarong ta roha hujai taho ha borhampur taho hadak taho son taho pu along kaprek along ha kaprek contiguous Karbi Anglong me chiti bokhet general district along MLA constituency long pon peda nai non isialam ha borhampur me na chiti bok dolo Karbi Anglong e che dailo ha kolia board plus long thak hadak ta dolo memorandum long lapan ke tok duni delo seta isi ke tok bangke ni tumla puelo ke ninge thi ba bangke article 332 hala bang so rona bangke hong bidhan constitution rona pot hala bangke India government ta kroisi nang po Assam government ta kroi nang po election commission ta kroi nang po
hala hello ni tu mahin pen non ki pudunya bang apen sonilon ni lidak ni yeng tu bang ke pena dum ga ning rong chi pilu bom ablo konsensi nang padlo hang hepin ben sigilong to ja to han to sige na sa bom ga mane thang study de pin man si chok na chok chelo ne study de pin man si ka draft or lang final ka lilang sita bom ke abatun du ta dak ni tungi pudam je bang ke SDC pen ki pudam je bang ke election commission pen le prang pen assam government pen nang tum han consensus ni lo de nang tum han consensus thom lo de nang tum ke si lo de prang le ke pugali notification ki pia bang ke nang tum opinion nang ki opinion tum delimitation kam claim ni amala so delimitation ke claim lo ngam ke nang tum to opinion ki opinion pilo claim nahi Karbi Anglong pen bang ke West Karbi Anglong pen bangla so autonomous district autonomous council ar lo pen arat atumang bong bang ke nilitum ASDC pen si pichot hada ke thom nahi hada ke pli nahi hada ke hini nahi na son se ni tum pidula bothelang so sit existing bothelang so sidalong pli salam na po na son se tum tok lo memorandum lo kimi ke thom kimi ke thom apani si na pen la song thak si dak di phu bang ta non dulo isi dak ke thom nang ba nang po haro gharata no isi dolo hada hini ba nang po buka janta isi dolo hini nang pa nang po hala so diman bang akaprek asong akaprek party tum pipire hala hello dak mana ka bianglong pen ke chok che bang ke diman pinai hadak pen ke bang ke nang tu hala palo palo ahoile nang ni than nang puli puli dege hala da number 3 pu ye bang ke mane ohom sarkare hok election commission e hok mane without increasing total seats heitu loi pelai delimitation kora tu thik nohoy ek hobistai thakibo নবৰহাই নতো 126টা থাকিব নবৰহাই সিট নবৰহাই তিতে ইয়াৰ মিনিং টু কি কিয় ডিলিমিটেশন কৰিব লাগে মিনিং নাই মিনিংলেস এক্সারসাইজ হেতু ইলেকশন কমিশনে হেতু কৰিব নালাগিছিলে অহম গভৰ্ণমেণ্টেও মানিব নালাগিছিলে হেতু কৰিবই নালাগে যদি সিট নবৰহাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডিলিমিটেশন কৰা লাভ নাই যদি কৰি কাৰণ 1985 বৈথালাংশ সমষ্টিৰ ভোটাৰ আছিলে তেতিয়া 60,000 এতিয়া 2 লাখ বেছি হৈছে 60,000 যদি এটা সমষ্টি তেতিয়া কৰিব পালে 50-60,000 ভোটাৰ লৈ পেলাই যদি এটা সমষ্টি কৰিব পাৰে এতিয়া 2 লাখ ওপৰ হৈছে ইয়াত 4টা কৰিব পাৰে 4টা উনো লাগি হালা সব বেছি চিলি তুঙ্গে কনিং জি সোনিয়া বাঙ্গে লাসো সোনিয়া বেছি সব বাঙ্গে সোনিয়া যুক্তি বাঙ্গে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট হিল এরিয়াস হল প্লেন লং পেন পাংবার কে প্লান লগে প্লেন ডিস্ট্রিক্টৰ যেটো এমএলএ সমষ্টি পপুলেশন বা ভোটাৰ সেই মতে ইয়াত তুলনা কৰিলে নহব ইয়াত হিল এৰিয়াস মানুহ কম হ'ব পাৰে তে এলেকাটো ডাঙৰ ৰাস্তা ঘাট নাই বহুতো অসুবিধা আছে সেইকাৰণে ইয়াত সৰু সৰু সমষ্টি গঠন কৰিব লাগে ঠিক কৰিব লাগে সেই মতে আমি 4টা বৈথালাংশ এটা জায়গাত 4টা দাবী জনাইছিলোঁ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ লাৰা ইছালাম লাপেন লাজ বাঙানি পুজে বাঙে লাভ ফারুই সিরাইং করা থ্রক পেন্সি সমষ্টি ডিলিমিটেশন ই পুতে হেতু ঠিক নহয় আমাক 4টা দিলেতো বেলেগত নাপাবতো বেলেগত নাপাব তেখেতসকলে হুলস্থুল কৰিব আন্দোলন কৰিব তে কি লাভ আছে আলটিমেটলি এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰিব
ৰাইজে যদি নামানিলে এতিয়াও মানে 23টা সমষ্টি নাইকিয়া কৰিলে এক্সিষ্টিং 23টা সমষ্টি নাইকিয়া কৰিলে সেইটো মানে কোন দেশৰ কথা বঢ়ালে বঢ়াই দিয়ক নহ'লে এক্সিষ্টিং যিটো আছে যি চিষ্টেম আছে সেইটো কৰি দিয়ক সেইটো আমাৰ দাবী হালাইলো নি তুমি কি পাবাংকে লা বাংকে নাং ফারুই সেরাই করা থ্রক দিম সি পেদো বের জি প্লতে লাগে ডিলিমিটেশন তো আইতা আংনি না পেন ফারুই সেরাই করা থ্রক পেন পে বাত পপ্লতে নি তুম হা বইসলাং সহ মস্তি লং ফ্লিনা পিনন ডিফুতা ফ্লিনা পিনন বুকাজান কে থম না পিনন আর ঘাট তাকে থম না পিনন pe barang po di mahasal la son da hadak tapi barang po hadak ta philo mutlang so ko son ma hadak ta la son la pen mp ta la son thak lo mp abang ta jong si delimitation po plote ne tu aban ke thom na pina po dak karbiang long west karbiang long di mahasal kala ka reserve sil lo po la so teng se hill areas autonomous district lo po hadake population bang ke lang lidat na po tu bang ke separate isi identity sigipi and so teng si nang pinapo hala hello ni tuma di mana bang non press meet tumulong ke do bang ke nil tum autonomous demand party committee gs lo cm da barim lo jotson bedu lo lapen vice president lo em barim sono singkarang lo apa apu bangke Sanjoy Kiling assistant secretary lo apa ni dige public city secretary tu si press meet along bangke dulu apa nalu tu man ke hanan ko bangke lahen lo non very recently election commission of India to parliamentary lapen assembly consensus ala bangso delimitation exercise non padubom lo bangso proses solibom lo lasi la bangso draft proposal lo tum paklang lo lapen draft proposal paklang kliang ku ta nelitum SSC party atumke memorandum pidolo nelitum kat I hormu nelitum pulo kaddo kobe sit cricket thom MLA sit pa pat nangla ke dubom ta phodolo he karbiang long apen di mahasa pangrumpet stanon sit cricket thom pa pat nangla pulo lapen MP sit ta menelitum pulo isia sit ke dolo lapen ke non hini pabat nala katto kobe kithom kimia ban parum pe asalam unlo so the draft proposal ahut langso bang reflect fed klang kled na ka prek se klang ro nilu tum nengkang sam se cepak klang lo halata pen ke non pinia press meet nang ke hang thua bang ke la bang so delimitation exercise ahut election commission of India tung ke claim pona bang ke karbiang long along le plain district along palut ponchok dak nilu tum peni lasi memorandum ki piji ban kama thalo pidam telang nile tum non alom so DC office dampo DC a true pensi emitsa home minister panda nile tum memorandum pipo lapen Assam chief minister Dr. Hemanto Biswa Sharma panda pipo pulo lapen akhai Dr. Tuliram Rohan CM Karbiang Long Autonomous Council panda nile tum alu palepo lapen election commission of India panda nile tum alu palepo se dak neli detail ame mana neli pori hello seta neli tengi puyi la hello non memorandum long neli tengi jong kon magi isia lama bangke dak article 332 lapen 330 ateng India constitution lang so teng sing delimitation exercise bangke claim pon chi athe nona bangke latum ki claim pona bangke election commission of India tumi claim pona bangke long nelitum study at elang sa non an nelitum long trainer cap a polling station long bai thalang so ketu tang bai thalang so 20 LA la bang so andara a polling station lo ke karbiang long along lelo laba plain district assembly segment along pontet paklu pontet number 1 Amgori LP school number 2 Amgori LP school number 3 Amgori LP School, number 10 Pipor Gaon LP School, Lahai bangke Baithalang so LA under pen non bangke 61 Roha SC Siponder. Lapen Mahajan Tibung LP School, Bhoksong High School, Jarthang Nala LP School, Baithalang so LA under lolata
labang ta 61 roha LSC long pondet lapen Tarchen LP School Tumprop LP School laksa polling station bang ta nona bang ke 63 hojai LSC long pondet lapen Punya ME School right wing Boranglong LP School Doloni LP School Inghin Nabi LP School Punja ME School left wing Konok Ronghang LP School Edenbari LP School a polling station labang ta baithalang so LA under lo 20 baithalang LA under lo nona bangke 63 hojai along pondet nelitum draft proposal along detailed study delang along kapre consensus tala som do koktai bene seta non lahai along bangke parlu pondet lo nona ting bangke gaun panchayat aro kompensi la tum parlu lo masih langso farman si nelitum pini lahai Home Minister kan Chenglok Election Commission of India Assam Chief Minister la pena kai Tuleram Ronghang Fan Memorandum KPMI siap trupen sini itu